Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندان و چند رادیو دنگ گلدن باشکدارین هجا ایرو 24 مجدار 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 10 لامد 12 امن و چند نو روزه ده پیشکش بکن دم آزادی ری براپویا کمیسیون جبو هفدیتن بره براپور بکه ایرو دچه ایمرالیه کمیسیون دموکراسی خوشگبراتی و پشتوانی ملی یال مجلس آوابویه جبو کار به هفدیتن بره براپور بکه ایرو دچه ایمرالیه به نوع هیئت دژ پارتیا دم پارتی سرک وکیلا کومه گلستان کلش کوچید به نوع MHP علیکار سرک گیشتی فتی یلدز و ج AKP Hüseyin Yayman hene hat rakandı ku komisyon ve denava çen saat ande be helikopter biçe imralı اندام کمیسیون ول ریبر اپو گهداری بکن پشتره دا خویانی کوره داین آننا امن زانن امی جروشا داوی بشوپینن و جوره را گینن لیل گور دا خویانی کوهاتی داین ناورو که هفدیتنه و حتی 10 سالان گرتی بهشتن فرماندار HPG Murat Karayılan tevli televizyona Sterk TV bu pevajı aşçı civaka demokratik nırxan bu mejara çuyna imrale ya komisyonale meclise u helvesta CHP gud eğer komisyon neçe cemre berapo gelo ve ev perskerek çava çare serbebe CHP şaşi lxekir eğer xwe rast nekin evi zarar bebinen komisyon dixwaze va perskereki çare ser bike muhatap perskeri ki reber apoye rayvi negrin ve çava çare ser bike ser herem xatar heya pevajoya ki dizayn heya Kurd u Türk dikin behevra tav bigerin anna evya hakikate ki hirolu ser erde دروجلات و نوین دا گله کرد اراده که و هیزه که کس نکنه و درچاو بکی ام دزانن دهندری دیروکه دا گلک ورچرخ گرین دا به اتفاق کرد و ترک پیشوچون چه بونه یعنی هر دم گرینگه دیروکه دا اتفاق نابر و هر ده گلان سرکفتن و پیشوچون بخارهانیه yani ev nezbun ve hin rast beyan ne tane hali hukuki hali siyasi hukuki o diroki de mero begre bas o sa nezim mesele be ecbu ve çuynevan başa belki de peşveçuna pevajoya da ve rolaka xahabe demek salin davi yani o sa havok u riyaki işte dostaniya Kurd وسا آلیگری چهار سری پرسکری که کرد و آشتی و دموکراسی رابر کرد یعنی وینه که وسا چه کرد اینها و حلوستی جهپی در حق کمیسیون دا برواجی و حلوستی و سردمی گرینگ دا جبو چهار سری چوینا امرالی مجاره که گرینگه اویا یعنی او سر راست نکن و او جه زراره بکنه چون وان دخواست تخواه بکن پارتی تبایی ترکی و حتی ای کرد و صاحبولان بوی بابتی هبو اما او نیز بو بروفا جیویه ریبر آپو نه وسا کسک جریزه یا انگو نه سروکه کی پارتیا که جریزه نه وسایه گله کرد به 100 سالانه لبند ریبر کیه زانه کیه پیشنگ کیه ریبر کی وسایه جبو جواکا کرد تپر واتایا یک نچه ریبر پو نبینه در حقی کرد و خودان هلوس به و ناوه
رهبر اپو ندیتن گله کرد ندیتن یعنی دوا در حقیقت ام هیوی دکن هر کس راست میز به راست میزی رهبریا ما به رهبریا گله کرد به و جاردین ام هیوی دکن yani rehberiya CHP'ci ev şaşi kiri bibinin u jive vegerin. Tülay Hatimaoğulları gud emli bendene ku CHP fikri xoy bu herine de Partiya Sosyalist CKP emek bu sodape lenavça Hatay defne paneleke heparlıdar xız. De panelde hevseruka gişçiya dem parti Tülay Hatimaoğulları ahivi gud emne çuna CHP ya İmraliye veke kemasi dibinin hevi dikin CHP fikri xoy bu herine. Tülay Hatimaoğulları gud kuna be Türkezek ve pevajo veke amura helbijartine bikar bine pevajo helbijartine bigeleki mezintire. Ev pevajo çaresiya kurj bu peşeroje Türkiye u hemu gelen Türkiye'ye giringe veke brez Öcalan jigut dve ev aleva teröre ji deste devlete vere derkistin ev pevajo ke diruke u dve hemu parti ser masebin Dibe reyliber provokasyonan jibe girdim. Tülay Hatimoğulları'ya erişenli Suriye'ye uledici Alevi Durziyan şermezar girogut Suriye Jinuvete avakirin hevditinin nabera hesede u desilatariya demki geleke giringen. Ligel ve nünerin Kurt Alevi Durziyanji hevditin andiken evji giringe u dve gelenli Suriye peşerujen xwe diyar bike. Pişre seroke giştiği MHP Seyit Aslan ahivi gut daxwaza gele Kurt u hemu gelenli Türkiye'ye aşitiye perskireka Kurt bengya perskireka u jatperesti u faşizmalı Türkiye'ye. Jibu veji çareseriye perskireka Kurt daxwaza herkesiye. Seyit Aslan gut evger azadiye Kurt gaven diruki avetiye mıxabın zext u zor desilatari hun komen faşist devam dike. Dive muhalefet ji bi berpirsiyariya xwerabe. Bertipka sodape Kezban konukçu işaret bölgeşedan el hereme girugut tu lüksa sosyalista nine kupevajiye jidur ve tamaşa bikindi ve herkes destekabike ben kevirde. Heri davi hevseruke giştiye SKP mertitizci ahvi gut desilatari hevde de Sude jipevajiye bikire. Jibu ve jipeşiya gaven demokratik yen motivasyon acıvaki digire. Berdana girtiyen siyasi minaka ve rastiyeye. Ve Raya giştiği zahtek dijwarlı desilatariye bike panel bi pırs u bersivan bidavi bu. Jibu salvegera çula heftemin acejna berxwedanan TV'yi li paytaxta Beyrut, Rusya, Moskova u Almanya pirozbayî hebûn. Rêxistina Kongreya Sarpeyê bi boniya salvegera çula heftan acejna berxwedanan TV'yi li Lübnanê şahiyek organize kir. Şahî li hola Sîwêz a paytaxta Beyrutê hat darxistin. Li ser navê komîteya amadekara xaftin hatin kirin û hat gotin. Ev roj beşek ji çîroka vejîna destpêkê ya gelê Kurd e ev vejîna ku beriya Zedetî 5 salî destpêkir ber bi azadiyê meşa xwe didomîne. Pişta xaftinan şahî destpêkir. Pîrozbahiya çila heftemîn salvegera cejna berxwedana NTV 27 mijdarê li bajarê Rultov a li herêma Moskovê li mala çandeya Mir Pekat. Kurdistaniyên li Moskovê û dostên wan beşdarî pîrozbahiyê bû piştî xwendina nameyên ji bo pîrozbahiyê hunermend bi stranên xwe girse coşandin û heta derengiya şevê bi govend kirêdan. Dîmenên pîrozbahiya vê carê ji herêma Bergstrasse a Almanyayê hatiye qeyd kirin. Ji bajarên Darmstadt, Hampêkin û Dûrberg gelek kes de tevlî şahiyê bû. Pîrozbayî bu deqeyeke rêzgirtina ji bo bîrana şehîdayên azadiya Kurdistanê dest pê kir. Pişre hevserokên meclisa gel a herêmê pêşî axivîn û bi xêrhatina beşdaran kirin. Siyasetmedar Çiyaba Gerjî xala dîroka têkoşîna azadiyê kir. Ji dem partiyê wekîlê wanê Mahmud Dîndar jî beşdarî pîrozbahiyê bû. Li pey axaftin û peyaman pîrozbahiya cejna berxwedana NTV dest pê kir şahî bi gotina stran û gerêdana govendê heta derengiya şevê devam kirin.
Pîrê got em piştgiriya Rojavayê Kurdistanê dikin endama Mekteba Siyasiya yeneke Seyîdê Ahmed Pîrê diyar kir ku ew weke yeneke piştgiriya Rojavayê Kurdistanê û hemû aliyên Kurdistanê dikin. Ahmed Pîrê got pêwîst bû ku Kurd li herêmên dikevin nava maddeya 140 de bi lîsteyeke tevlî hilbijartina Parlamentoya Iraqê bûbane ev hevbeşiyeke rast bû mixabin çênebû. Dîsa jî serkeftina hatiye bi destxistin û divê dem li dest desthilatdarî Herêma Kurdistanê vegere li ser axa xwe û yên ku li dijî wê derdikevin çareseriyeke siyasî peyda bikin. Berê godan ce menûçeyên saetê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.